Kila kitu duniani kina wakati wake, wakati wa furaha na wakati hausubiri. Ni mara ngapi umesikia habari njema ya neno la Mungu ambayo inakuhitaji uweze kufanya mabadiliko, lakini bado unaendelea kubakia katika habari ya miungu mingine? Ni mara ngapi umesikia ujumbe wa Mungu unakuhitaji ufanye mabadiliko, lakini bado unaendelea kubakia mahali pale? Mungu anakuhitaji sasa. Mahali popote unaposikia habari za Mungu zinakuhitaji ufanye mabadiliko, ni kwamba Mungu anahitaji upige hatua, kwa sababu wakati hauwezi ukakusubiria. Na unapochelewa kwa habari ya kufanya maamuzi ya neno la Mungu, maana yake ni kwamba unasubiria kitu ambacho hakina namna ya kuweza kukwepana nacho. Warumi 6:23 Biblia takatifu inaeleza, inasema kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Maana yake ni kwamba unaposikia habari njema inahubiriwa mahali fulani, unaposikia habari njema inakuita, aidha ni kwa kusoma neno la Mungu, aidha ni kwa kusikiliza mahubiri mbalimbali, aidha ni kwa namna yoyote ile, alafu unasubiria, unasema ya kwamba yawezekana bado kidogo. Sikiliza, ni kwamba wakati hauwezi ukakusubiria, badala yake ni kwamba siku zinazidi kusonga na mwisho unakutwa na mauti, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kitabu cha Biblia kimeeleza habari hiyo. Lakini swali kwako ni hili, unayetazama na kunisikia mchana wa leo, ni kwamba swali kwako ni hili: je, unataka uzima ama unataka mauti? Na kama unataka uzima, Biblia imesema achana na habari ya dhambi ili uweze kupata kuishi. Lakini pia tunakushauri ya kwamba uache kubeza, kwamba achana na habari ya ubeza, habari ya kubeza, habari ya maandiko matakatifu, habari ya kusikiliza maandiko yanasema nini na kusema ngoja kwanza. Sikiliza, tunapofanya hivyo, kitabu cha Biblia, kitabu cha Wagalatia 6 na lile fungu la 7, maandiko matakatifu yameeleza, yanasema ya kwamba maana Mungu hadhihakiwi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba kama kuna mahali fulani hivi umelisoma maandiko matakatifu ama umesikiliza habari ya neno la Mungu, lakini inafika wakati unasema kwamba hao ni wenyewe. Sikiliza, Mungu anasema usidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Kwa nini hadhihakiwi? Anasema ya kwamba maana kile ambacho anapanda mtu ndicho atakachokivuna. Warumi 6:23 tumesoma, inasema ya kwamba maana mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama tulifanya dhihaka kwa habari ya neno la Mungu, na kama tuliona watu wa Mungu wanaeleza habari za Mungu na tukabeza, anasema ya kwamba basi, anasema ndicho ambacho tutakuja kukipanda. Swali kwangu, swali kwako ni kwamba je, umepanda mbegu gani? Kwa sababu mbegu ile utakayoipanda ndiyo ambayo utaivuna, maana Biblia imeeleza habari hiyo. Mungu ananiita, Mungu anakuita. Kaa, tulia, tafakari habari za neno la Mungu. Mungu anasema nini? Maana wakati hausubiri. Kitabu cha Waebrania ile sura ya 3 na ile fungu la 11, maandiko matakatifu yanaasa na kueleza ya kwamba Mungu anasema ya kwamba leo kama utaisikia habari, anasema leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu migumu. Maana yake ni kwamba kama kuna mahali umesikia habari ya neno la Mungu, yawezekana pia umefuatilia chaneli yetu ukajifunza habari nyingi juu ya mafundisho ya maandiko matakatifu, lakini kuna mahali ukajua ya kwamba hata kama Biblia inasema basi mimi nitabakia hivi. Sikiliza, Mungu anasema kwamba kama leo utasikiliza habari ya neno la Mungu, usifanye mgumu mioyo yako. Kwa nini? Ni kwa sababu Waebrania 10 na lile fungu la 37, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba bado kitambo kidogo yeye ajaye yuaja.
Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba leo unabeza maandiko matakatifu, leo unasema ya kwamba siwezi kufanya maamuzi, ngoja nisubiri kidogo, ndipo yeye ajaye anakuja na nini? Anakuja kumlipa kila mmoja kile ambacho amekifanya. Kama tulisikia habari njema tukasema ya kwamba hatuwezi tusubiri kwanza, basi utalipwa sawasawa na kile ambacho umekifanya. Ninakupendekezea leo kwamba fanya maamuzi mara tu usikiapo sauti ya Mungu inasema ya kwamba mahali fulani hivi unahitaji kufanya matengenezo, basi jitahidi. Hata kama unahisi ni kana kwamba neno la Mungu linakubana, lakini jitahidi. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi na Mungu atakusaidia sana. Lakini pia tunapokwenda kuhitimisha, ikiwa unahitaji kadri wakati unapokuwa unakwenda kufika mwisho, yeye ajaye naye aje, ni kwamba kama unahitaji Mungu aweze kukusaidia, basi utamweleza ya kwamba Yesu, ninahitaji sasa nifanye mabadiliko. Lakini pia kama kuna mahali ambapo unasikia habari njema, unahisi ni vigumu kufanya matengenezo, basi napomwambie Yesu ya kwamba Yesu, ninaomba unisaidie ili kwamba nikawe mtu wa kufanya na kusikiliza habari ya neno la Mungu. Kama hitaji lako ni kwamba Yesu, ninaomba unisaidie, basi unaweza ukatoa majibu ukakomenti hapo chini, ili kwamba tushare kwa pamoja na kumshirikisha Mungu ya kwamba Bwana, tunaomba ukatusaidie kwa sababu wakati umeisha, wakati umefika mwisho, na kukumbusha wakati hausubiri. Kadri ambavyo unasubiri, kadri ambavyo unaendelea kumpanga Mungu ya kwamba ni kweli nimesikia habari njema, lakini ngoja kwanza, sikiliza, wakati hausubiri. Kama unahitaji matengenezo, Mungu mweleze ya kwamba Bwana, ninahitaji uweze kunisaidia sasa, kanibadilishe nikawe na moyo wa kufanya mabadiliko, ili siku japo nikaweze kupata uzima wa milele na si mauti ya milele. Bwana akubariki sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu utukuzwe Kristo, tunasema asante kwa neema yako. Tunashukuru Kristo kwa somo hili ambalo linaturejeza tena ya kwamba tusiwe watu wadadisi kwa habari ya neno lako, badala yake tukawe watii na wasikilizaji. Mbariki mtumishi wa Mungu ambaye anasikiliza na kutazama video hii, ili Mungu siku moja tukakutane pamoja katika lango la mbinguni. Toa baraka zako kwa kila atakayesikia video hii, ndivyo tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia Matata TV ili kwamba tujifunze habari nyingi, na kama kuna mahali utajikuta ya kwamba sasa kuna mahali unahitaji kufanya mabadiliko, sauti ya Mungu inasema usiufanye moyo wako kuwa mgumu, maana kadri unavyofanya kuwa mgumu ndipo mauti inavyokaribia. Bwana na kubariki sana. Karibu kwa vipindi vingine katika kipindi hiki cha Matata TV.